Haqiqa yaqipaq waliusi wa yaqipaq haniusi pero may análisis que irpat amayt irpataki ha hani pini wali kita hiwastaki hermanos kunama katarija uksana Petrobras ukayas manhat paha yaqa markata yasna yauka duñut sas anamuk hakira kisa hermanos kullakas hilatas uk amayt asiñani hermanos kullakas hilatas naya siristva porque hiwasanaka knanaka frontier tukun qamasip tukun maiska qollito nakas utji umanakas utji sumamos umanaka kara umanakas utji kuchukut mai porenthan nanaka duñu tias umanaka hani kunsiat kaptat duñu kaptat tias qal hiwasar anamoksistan kamasistan hiwasa hanwal takimage hena okuchakata naya maukallak tataraki kulera taraki porque Haniwa ukuma nairaha ukuma uthirikit ka ukir presidente stand ukuma kant hichaka presidente ha mantawe uka decreto nak apchi puro decreto ukat kuna ma aga nación apna kanyante ke ma reglamento ma biblia ham utcha hay ko uka uksane cumple vejetser uka taqat khusar kes kuna mara ke han ukas ma enemigo para el pueblo boliviano ukuma ma ke Kullakas hilatas amayt asiñani yaqipa kullakanak hilatana hani kunas interés kete vale que es que no sé kunas interés kete que puro hiwasa hiwa asiñani hay wawanak alchinaka taki wahan walt otras pa hermanos kullakas hilatas aga Bolivia marcachir na ok art asiwinmunta porque hanima que ok hiwasarok convien gesto te mayo mantan han kot kamachiñana hiwasa kitiros ki hasiñani hias anamok khistani nashra nairaha awilunak narkuma kuntiluran munanha kuma kilur khistani hiwasa hichahani ukum tant pin hiwasa luras karaknat porque naira awilunak nahani ha qilqat asin hani glit asin yattan yat chinta uka bachanaga hani sum toqtasin pued kapkhante hichaste wawanaka sa alchinaka sa profesional linak yatat abogado nakasot ukanak suma analista anyaspa kullakas ka Bolivia marcachiri na ukum sawin monta porque hanim que ukwana ka wale khete naira abuelo na ma unido kinai chahiwasa hani unidad utkhete ukam be qalai taqito qurum haqi maisar aksar chukna klaske hani ukumai pagite ma unido peha taqikuna logra visna hilatas kullakas na ok hasta win monta hermano wali que kullaka teofila Hichaja Kamsasip Kisa, Aniti, autoridades originarias que es el municipio de Calacoto, Huariscata, Ulloma, Hayuxanacan, Hancoya Cachacanacanza, bloqueos de camino, Campiosas Sarantarequiñanes, Aniti Sapki, Hancoja, Chuhtataki, Kichi, acá Chasimana, Ganaka, Carakio, acá Maranja, y hasta el Nakawina Campcallanta Sipke, Nia, Anja, Wakista, a ver con jamás, Wakista Señanices, autoridad Kamas Kupanaka, Waruski, Pasipach, pero marca ir Pinaka Kamsap, bloqueos de camino, Carchamancha, Ñani, Saprite, Hancoja, Haniracha, Kamsap Karakisa. Hermano, Sasipke, Wale, Hakeja. Ma kita yaqipanaga wali yakit kamara ki yaqipanaga hanimara kunus import kas majit pero nanakan autoridad ha kumarka malku irpire ha ulluma ukaha siska preuyas comunicanistane ha ka marka malku irpire ba yaqrak utharak chinu Kamsata suka hermano originario nanaka originario empezaran tap sindicato kap nanaka porque nanaka originario na ko paspat abuelo nagahan orakpan hay nanaka kamasips nanagan abuelo nagakakuna man karuluran yan nakampehay uka orak naknanaga wakay chaps no we chamarka maksig nanagwawan nakas uka unyata tatap tay ko ta nanaka saphewa hermano naga hicha ukum walha hana khiastani wali kitias rias tianat enshna hanu ukum khiwasa hunj uksnat saskap kheu autoridad nanaga uksan khochama comunicado thane kunanaga inmediatamente bloqueo de camino ukona campemisto ni phag hermano wali ki kullaka teofila humanaka originarios ayukam got konamak ukam pichikachasita aptawa got konamak uksankri naka chakama hani ukam skarakisa Seikatañani, acá decreto, Sucana Cajaneo, Asquiquitis, Asina, Antisasa Sindical, acá Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Uxan Kirina Tupac Catari, Jupanacaba, bloqueos de camino, Kaisa Umasuiz, Uxan bloqueo Utjanius, Asina, Kaisa Provincia Aromatogens, bloqueo Utjanius, Asina, hasta Zipkaraki, celular, Toquesa Yati, Pasip, Hayu Kama Piwa, pero
Umanakaja konamak uksan krinakaj kamsap chini gud ayukar kama umanakaja amuit apqataq. Say ukuma ujilat nanaga kunamak ukahach irpirinaga kamsanirak chini kut nanaga inmediatamente nanaga yasta bloqueo caminos mistuni paj hermano. Waliki Porque nanaga uka marchar uka decreturhani nanaga takwali kite apoyap to hermano nagas chakob uka profesoranak uka naga ki marchas ke ni gremialista nagas ni uka hach transportista nagas ni walikis pechay no sé hani uka naga apoy kas machite porque mayak sartes nyan uka pini taka konslogra nyan sino ukuma kis kan yasta akasi man pas hani hasta ukaru kalma se hani seguro así par como na amoy chui mahat pero hasta sartes inchna hermano san waliki mi hasta kuna solution ani pini chay kuna mat hani pin solution ani haspas acá este gobierno uka kamsatas uka pas uka hanwa le presidente makehat pay porque hupak ma enemigo del pueblo como sa hama ke hinu hupak ma au kam aka nación aka Bolivia naira sartaya sa man chak kunamrak ukuma ke este al empresa privado naga uchan thanes uko chaka hanwa le hermano na ukcha sawiris porque nana kan kampon ha aka hermano lara uka hermano lara nana kar causa preto upahay uka hermano uka pas uka pehupa amparat ka tat asiw sum aka marka irtanyan sa ugocha kunamrak ukum hupas hancha vicepresidente san ya katahanes maisar hakamukut ni ist atahis palawra nakpas ari ukuna ukuma naga kai hupar hiskchek uka hupaha disfrasa siviat pay larat uka chalarar hakamuko ukuma makna kumuna yak pienso mahatno porque ma vicepresidente hupa laiku marka buta viak nanakas hupa laiku buta viak arhatiri chinisum irchin sa sakcha akam hanwal ma umam peswarkat kistung alchamak taikist ugalante he anchich orasan nayo kum amaitas porque hermanos este Culiacas Gilatas amaitas iñan hiwasak provincia Pacajis marca Ulluma axaros past aniwiap mo como palabras hasta seres hermanos no chirist porque aniwalikit khepur wawanak natak piensan isnawa alchinax natak alchin patakek kunama hargan agat qal absoseuhan got tiwasas kunama agam machusa utakas pas qal este wan kumpis ukat akat alinokat est ukalante qal ukumalur hawestane got kunam pira khiwasas haqiqan hermanos ukchana sawiris hermano Isaac Walik Haleta tata Culiaca Teófila, por Aneguay, que es Teófila Pasa, que es la provincia Pacajes, municipio Calacoto, marca Ulloma, Hayuxata. Como Culiaca Teófila, Waliki, Akaronagan por Aneguay Rakit, cuat hasta Yatia Ñaniwa, con jamás quisa, hasta Camaraja, Ya Callanta Capitanua, Nairire Paxin, como a ver, Waliki, ¿qué sin cama? Ya, gracias hermano.